Bamduh gading ya away ke yen have away ke snong balatip kum kaput Puriang. Ya kan ke yen la long try dai gong midaris pedi. Bala sawai dai gong artilam satun. Hakabe dai wa kan ke jingja na kaliang wa mele ka maurin knan constant siu ba hebin stone kat peran. Ula leit pen ke do marma dia kini ki try jo ke yen la bat kinok songwai. Bar la airu ya ka somjing rap nak benta jongki. Keba jan thang po mor kning de ke de tong ringi parang ni ton hang chaka keba kala bam ka dingi kui ka long ying choi kong meteris pedi pat las thu ba ni ying la don kong ka shawai jimi khun pat chik cha la mlong ha ki por arabji ai no phasi pat las thu ba ki bun ki ton himani Tentang undang undang balak bani rapat hajin teluk jenis gigi. But mutip ika tahu ini baka kambing gigi. Dia nak susi baka cia kami. But apil lang ni sikmat ni kilong yang sen sangat tahu bagi ni sumar bah. Bagi ni cingku yang kilong cia kakak nak pos kepor. Dia pe ni bah ni ini baka yang gelang ing berkait. Mungkin sih yang bah ni yang kicau kicau cindi lah ignot berkait. Tinggal cakap dia nak tip nula kapun cuci si juga mungkin PlayStation. Juga penting bagi office juga DC juga East Castles. Bagi nula pun UAE officer juga di district management. Bagi ni hello tadi kan cincin susi. But mana dengan beg sini memang so kaya kemesti so kan kini cincin kini. But stem tang jam kini kesini po Puriang. Pada kini arsam duna banglong kong mikmat kini lamang kelama ketik sin ke ba san baca ko kini cingcia kini ketong ketanjung ban ngilang jonga ru kong mikmat nak pos ke po kana thos ki bor badi page makni ka emergency and first station makin chnano kan bagatip ba don caka po pemhi maknang caka glabyang khamun ta patang ketaka cingtei ketaka first station itu nak tahu bagaimana kerana assembly sisin, bagaimana thor city show deputy chief minister in charge of home, baca DCP ro. Dia tu mendapat don tak don sim ni ban selai kini. Dan dari ba don kini ke first service station kami hajan, dia sekini kena mcia. Dia teri nak tahu ba sim don hanya hajan, dia kena tinggal Bamduh berkhai. But anggo you play ba Mungkin macam ini kita sembrio tentang kata ini dari don beliau hidup tipsu banjir. Tentang ban pun bersidu selong, sidu juai banwan ke festivals. Kemudian kalau jerai pula, kalau fabricate, di kamantai. Di nanti kita tahu season pang pilih ke bor prepare. Pada benda no kroy kini ke festival station ketang apa kalau kecingata, kini ki long yang sama berjaya kini cicak susi. Di ngan jing kebor solam susun ini kini ki long yang macam ni, bah kabe kalau dah nanti cepat dihapan ya khusyar bah, iki kesam, mula mentip long nak tahu macam mana pos kebor. Di hari ni lawan orang bah dihapan fix jika responsibility jika department beri pej ni, nama tu mentah mungkin kita kesin ban sana ini kan. Festival apa makna kembali ke pos kebor. Dengan sa ya keren bang apa assembly dalam session bang kalau kini ke isu pada persang penduduk iki buat pej iki ni kan bang. Nanti jarum kini ke baik susi kini kanong secik kalat cingarap cingata. Te kita yang ko aban tentang kebor te sa pengkemang bang iki buat pej bakin wara cerap iki ni long jing sama jang susi.